kan fanong le thawsa ke teka boy pani de boy pani de boy pani khachwana de kan yak ko se ya de athade mi be phang ko ban ko le le boy pani khachwana kan pe yak ko se dina kan na sak leo kan do khachwana tu chak chok ala bin sakahat kan lumai to ke thagan kan lam tuk chak ne boy pani khachwana kan pe yak ko se de ni sia chan e ri lo ko khelo we na sak leo kan do kan khan sa Maka jen athade mi be phang mana ruang nak cakap kan tu minta jom, anak dia kecua api tu, kan patian, ane tak tahan kau setelah, macam di jual yang dia bongko, keti, abah hasil di loen, lagi makan sebentar dulu, kan pas tu mana, mai boleh beri. Setiap kali ni patian ni athang, Kasuana kan terlihat proses di visual jusalona athade ni befang, athade ni befang tu setiap kasua abetu kan setiap ani kan thase dikah aman demi athade ni semua dehawa, nanti aku nak ada jangan tak cuma kawan mang bawa aku benda jangan, patian ni insitaf se. Patian ni pa isi tau se sulam angai ma, angai lodi, jadi nak sulam mai tu dia. Pa hi ansar tu kan patian amin fantas kau se dia cuma sulam. Kalau tu kacua kan ni pek lah, mami kacua jauh lebih kau kan lawe. Kalau mama tu kan cukup benar kata kata patian kacua biasa kata dia nak. Jadi saya haleluya. Haleluya itu hilal Yahweh dinasai Yahweh patian ka tak terseset to praise Yahweh dinasai to praise Yahweh itu Yahweh patian ka tak terseset ni sisa patian ni kacuan beset itu kacuan muri lau ni kan lau patian ni kacuan beset ni nak nakir Kacua begitu patian amin tak tersesat dikah atau yang haleluya di siapa Yahweh patian kacua itu amin tak tersesat si dewa kesedaran lemangsa lebih setiap patian atau dan kacua begitu mengambil kacua begitu setiap aslinya mau dikah mensesuaikan dua itu cerita Memang perlu nawasi kita nak selalu ada lebih better time kan, kalau nawasi kita yang mungkin